bun hi arong kheng chia mi puite kan lo in ring don nia kan deputy commissioner zam tak pu doni la ro sanga kan lo lo ole voina contingente list kanam pon chun zomanga school contingent pariat kanete changin government region higher secondary school and commander hi Samuel Lalhim oma class 12 zirlai ania government region high school and commander hi Zawsang Puya class 9 zirlai in voina po kan zanana ni champa hi voina lokal te hi Orino lakata intir filin tung aisuan adi rakana filin lo hi kanun akore atu so kani ti voinia thai local tam so hian thar lagit chu ma khwa kanun le se turatam po alo ani har sanalo om thinte voicen takam ma chonnam tu ni tum zelila Rui cuma har sana berkang tu ni ain har finima har sana bosan tu jonena sangal sesuang longkai district ahian district damten anti every song sang is some Perukhan drugs free district campaign honna kallo ni to a chemical sela chuang longkai district ko from te kumthum chung in drugs free village kan ni thina turin malang ni se ti in rom Lain sunan pensa ani zampuwa mipute katudon ya mipute kalau tiru Vande Mataram Sujala Subhala Madhya Jasitala Sasya Syamala Mataram Vande Mataram Shubha Jyotsna Pulakitayamini
Settlement Information and Public Relations Department sang tu in Voina kan parade contingent and school contingent pariat le brass band pakhat te an zawain contingent som banga de kan le ani Ani dona matulong tu hi punya kampare komandar din pinjahan hak battalion ani Sangay Don Bosco School 10 Oma Heavy de dunga hiang Bharat School Sangay Downtown English School 10 Oma ni Chuzo Chuan Government Reason Higher Hiang ngurun sangi English School te omin Jehovah Jireh English School 10 an chunzoma an ni dunga hiang Don Bosco School te omin Downtown English School te hi hung bera an oma ni di chuan hung go tu hi brass band Don Bosco School Tuna tampuan zar cibay buk mek tu hi Voina Kamparat Command Battalion Thingka ten tampuan zar cibay buk vele meka an commander hi Havildar Hoto Bahadur Sunar ani Tuna tampuan zar cibay buk mek tu hi National Cadet Corps NCC Don Bosco School ten niya an commander hi Sergeant Ashafir Hagi Laskar Class 10 Zirlai ani This is a good contingent! Submit! Oto na hampun zar sabi buk baik tu tehir Bharat Scout and Guide Model in school ani ha an leader hi Billy Exodus Rampuri class 7 ani Tonight, Bharat Scout and Guide ngurun sang in school 10 bila saki class 8 kay Voina Nuaya nam pon sar sabi an buk many Tuna tampuan zar cibay buk mek tu hi Bharat Scouts and Guide Don Bosco School 10 niya an commander hi Silang Leipuya Class 8 Zirlai ani Damascus School's coming down! Submit! Tuna hiang Bharat Scouts and Guide Downtown English School 10 tampuan zar cibayan buk vele meka an commander hi Anidin en lagin chungi Class 9 Zirlai ani contingent 10 tampuan zar cibayan buk lai kami puiten or takakut pengin kan lau chang le je don niya Alito na yung Government Region High Secondary School dan hampun zar sabi buk meka an Troy to hi Samuel Lalhimo class 12 Zirlai ani kecuali nanti terakhir Government Region High School 10 hampun zar sabi buk turin Rostam atau Panmek ani Voina leader hi Zo Sampuya class 9 ani Lawan hampun zar sabi buk mek tu di Government Region High School dia leader hi Zo Sampuya class 9 ani Tuna tampuan zar cibay buk tura Rostam Rampan mek hi Government College Bank High School te ani tampuan zar cibay buk mek hi Government College Bank High School 10 niya an commander hi Silaram Moya Class 10 Zirlai ani
hi lamhun liana class 10 zirlai ani Ulit na yan, Jehovah Jireh English School 10 ng Punsar Chubayan Book Mega Silrem Ruati Class 11 in Wina Paret he Kai Roy Ani Don Bosco School 10 tunayan ng Punsar Chubayan Book Turin Osraman Road Pan Mega Mani Ron Kai Roy to he Class 10 Zirulay Ti Lalrin Fela Ani Class 10 kay Juan Roya Don Bosco School 10 tunayan ng Punsar Chubayan Book Mega Ani tuna nampuan zarchi by book turaro shamram panmek to school na pangdoon tatehi downtown English School 10 niyan commander hi Joseph H Larin heta class 9 zirlai ani nampuan zarchi by book khuna khan mi puiten kutbengin kanlo chon let le don ya tunai downtown English School 10 nampuan zarchi by book vele meka and commander hi Joseph H Larin heta class 9 zirlai ani Vena kan contingente moi taka nung rondo tu te hi Don Bosco School Brass Band te ani tuna nampuan si by book mek tu hunom MM te hi Don Bosco Brass Band te niya ang commander hi si Panal Hakmoy class 10 zirlai ani Voina hiyan contingent so panga kanneya ang contingent pakhat anam contingent panga school contingent hiyan ne dress band pakhat te nan sabay contingent so panga kanneya ri India Zalen Nani voice Somria na Longtura si OILA playground Longtlai local home tele Longtlai district Luizong Zungde Zana Chibay ko Kendu Sam Chamber Kakana Cheu Kanramin Zalen na among thena na tisenle Chantutam takse na baitumte Anin pek na voice na le raman mga na iyan so moy Ako lea Zana Chibay kabuk takmet Cheu ani kum somria chunga India namin masona tamtak amu tahi chin siya ila mitin ten mo kuna kan nei ve ti siya in kum khat na le in unaw na ne malam pan se lang u Mizoram sarkari kongsang sang masona ka pui me kara Longtlai district sarkari masona akal pui tem aso hantar lang ila pakhat na Lai district ayan ADC pahi omin district administration ne likhai rol takin an thok ho zela lai autonomous district council noi ma so na tho song song singa agriculture department chuan RKVY noi alo nei tu som ne na bench terrace lai na cheng sin ni chap pe in lo nei tu le tan thai chiap a thona sem thin ania fishery department chuan PMM oigal tlangin chu ko som sari panga ta sanga din thar asiam saka PWD 10 khopui chunga kong pui chai thak na te an thok boka PHE 10 polythene reservoir syntax athona sem thinin khotlang man tu tuida na water tank siam thin ani panina education department ten sinama sona tuin sak takin na an thok rena primary school zonga stationaries pe ania Longtlai town na middle school water cooler le mini library pe ani bok primary le middle school siam changai te atulanga siam chin ni in zonal sport le awareness campaign kan pui chin ani bok information department ten online siam pe khere tu an siam fel to bo taxation department chuan April nikhat atanga July ni somni pore sang ni somni chung khan chia NGO bu changin cheng vai bel sikhat noi som thung pak wa sing hi sang ni zali le pang le NGO vehicle changin cheng sin po sanga zali som po amwa
finally thiang lim na ko asani chisu department ten motor pali bangin jing tin bor not thian fine ba la thina transport department ten parking zone humal tak siamin overnight parking system an kalpui me bok ani planning and program implementation department zone LADC sarkar phala nale mason na roman na te siamin na tho sang te an viren bok ani palina health and family welfare department chuan lo tlan ten bisena bong ban son te na chak takin ba ala renga Mizoram Universal Healthcare Scheme hoya insiat ko school ko sami zasari so pasari ommekin ataka so tangkai to tumi saka jere songa anam to bok ani cheng vai bel cheli loi somli bariat sin wa sanga somli paru pe cho to ani January ataka chu sami somli paru chu khan ABPMJY Ayushman Bharat ka singa sami jang songro pakwa siamni in beneficiaries sakat zathum pakhat an ani district hospital longklaya oga sangi soni pangata oga sangi soni porchuka OPD registration singat sangriat zaruk soni kali omin now piang soni som ko pakwale miti songa porkan oma dialysis room ko siam felto ani bok pangana DCSO longklaya chon January atanga July sangi soni porchuka bufai kuintal sini sangriat zasari sabtu pathum ko soni pathum dongin Ektahi interior supply center so pakada won kha ta sen so ani a fulaya motor uthilo na supply center pare ta full chung da tu faida afel to ani online supply management system ka kuimen in other card le so card lim hi so ko pakwa zo afel to ani a bu faidi ta sem ani theinan budam so so digital coin scale da afek ani boka legal methodology chuan LPG gas petrol diesel tip te anlo ma endik thinin quality chiale hrengai an omlo ani parna health worker training na ANM school longklai chuan MNC examination sani sami pangari chu athan first year le second year za pass percentage ni ya government longklai college chuan Mizoram University final result ati chua pass percentage 94.74 nein Mizoram pumpuya palina din hunan hawani District Institute of Education and Training thingka chuan kumsani somni pangatu diruk chunin in service teacher training zaria somre panitene na subject sala training ape zirna intehi kanram ro ruan ne tu dron ila kanram le kan nam din chuana na kayon koi mote ani ti jain athok te point thik to ichu zelang u pasarina Rural Development Department and Administration Noa Sokar Funkal Meka VBG Ram G Chokkat Nemi Sini Satu Zali Somtuk Kalian Oma Sokar Lai Bui Atanin Sun Chen Noi Satu Zatum Somre Pakwale Poi Som Don Toni In Ni Somli Paruk Chul Ni Puiten Hona Siamani Tobok Nakang Kang Sali Zali Somruk Pani Toni In Chen Noi Satu Zatum Som Tung Pali Poi Som Sali Parian Mandra Toni Ya PMAYG Noya in Saptan Kuina Pek Mek Ni In Longklai District Ardi Blok Palia Mi Singat Sanga Songa patung nela pet so tat turang halak mekani bok PMKS 2.0 Noya January to July sang di somni koruk chungin masona na to ata chen noi za songa koruk point songko pangaman ra to ani bok Mizoram State Rural Livelihood Mission Noya January tanga July sang di somni koruk chung khan self-help songko din ni in DDMG kewa Noya chalai na leilom ditan Azon na siyam sakna training isa somni pasari tene na pe kaniya ngamu sanghal anong bok ani pariyat na District Commerce and Industry Noya Kusani Somni Pangatu ni Chukhan bana kay ano beneficiaries palihne na sanga zali apetoa Chief Minister Special Package Noya Progress Partner Sampor Lane Cheng Nuan Sompani Singlet Pekso anong pakuana Agriculture Department of Agriculture Books and Pangale ni Chukhan kasi Noya Sali Sampo Sali Sompo Pakua to niin support price at Noya Somni Pangasilia Sangkat Zanga Somsali Pariat Senani So Soil and Water Conservation Department Chuan Chief Minister Rubber Mission Phase 2 Noya Rubber Chiap Sintu Sangu Hector Sumeda Zawa and Punto Hok Ani So Pakatna
Horticulture Department hoi bana kai progress bana pakhat le Chief Minister special package hoi ami songa di pu nein assessment of el to ani a MIDS hoi a chung ko somli pakwan na so ti hektar ma chin ti ni in ai en chung ko som tu pakwan na hektar som ne zawa chin ti me an ni a PKVY PDMC hoi a kon le tu te na drip irrigation system som pali irrigation system hektar som pali le micro sprinkler irrigation system hectare li siambo sompani na fishery department Longkai district chuan sangi somni panga tu chungin sang kontu mi somnu tum pasari hena KCC loan apeto a PMMS hoy hoy apum sangi somni pathum tu li khan sanghanau te en ko na diu thar siam tu mi songa lena ate ani so pathum na Animal Husbandry and Veterinary Department chuan bana kai chak tak kalpul phase 2 a chief minister special package kal tlangin beneficiaries paru ka nei me ani so palina Agriculture Department chuan development of rural development of district council through agriculture in Mizoram hoya kusang somni panga chuni chungatan chungko atanga tangkone dong tu mi za somni tlangin tu din muna poku engage ga sanga songa thak so to ya Development of Rural Sakmaton Mas District Council through Mulberry Agriculture in Mizoram Kaltang Kusang Isang Pangato ni Chungin Kholiatang Tankuna Dong to Miza Khan Anito Bok Public Health Engineer Department PhD ng Tlakwatsan Division Halak na in Jal Jivan Mission JJM Hua Tingklam Internet Connection Paid to Functional Household Tap Connection to Zaza Zo o Aniya Greater Longklai Water Supply Scheme Kaltang Kusang Pokwanera Connection Paid Anito So paruk na Power and Electricity Department hi hospital ila Saski sani somni panga somni ko huaya 33 kV line chon ru substation changa bunglang sab le 11 kV line sepun nya changa saibo parwa masuri te anjo fel to a khoiwa chon ru line 33 kV chu 132 kV athak tu mala me kani smart reading le diesel payment or tu mala kaniya Pakwada le online bill pay dan tu insultin na kosong sanga ni to ni in bungtlang sau ko sab division chu Mizoram ko sab division na pinchna pe anni chimlam ko supply a than na chan bul ber chu chimlam chom tu khoiwa substation le chon muikar line a san na chin wangani mi puite ko waro mona lu san zel ko wang khoiwa le chon muikar line hian a zo lova a chiat pha phong thina ni khoiwa line a chiat chang a chimlam zong lung lei Longkai Siha District Chim Kimhan Victory ka John Mule Bungklang Sub Inka 33 kV line siam chat ania Lungsen substation ka tlang ko pek thi anita a kan transmission le district line te hi anu patwa chu ti line chon power demand sang jen sia ata tol upgrade zel turam hala kan ya transformer te po anu pa in an overload na sa to a ata tol upgrade turin malak me kan ya tuna ya saski changin 10 crore mu atangin transformer leime ani so pasari na PWD Longkai Division hoya kum sani somni panga tu ni chungin kong KM somni pakhare poi som sari palian thui lai ani boka black top flexible pavement KM li le poi som poriat ti zo to ani akalwa so patum siam to ni in protection 1 zaruk somni RM tho ani to bok so poriat la Samarga Siksa Longkai Zon kum sani somni panga tu ni sa som kal meka school zali somni midday meal perfect in elementary school no pang zong zong te chu zilai pu le uniform at hone perfect ka wheelchair tarmi crutch yang le adang te pek thin ani bok rodin muna Longkai ko pui po na tanga local zilai te kan hostel athumen ko mekani som ko na chimtui wildlife view zone chuan protect area pani hong pui national park Square KM Songa le ngeng pui wildlife sanctuary Square KM za so anen pola January etanga July sang somni ko chung kha entry fee le hostel room rena changin tuai khan le tu somnet an honi somni la Longkai treasury no DDO somni pani o make Longkai treasury etanga pension bola pensioner sa khat an meka deputy commissioner of state tax Longkai zone chuan January ni khata changa July somni Kampung Tari Kasia
When I hear Mizoram Independence Day, kan man na paper ay zola say the word to teachers mo. Sentin sa ditra. So mo Noya zirania sang hi sun hi panga DLED exam noya Mizoram pumpuya pangana ani. Chomoina kan hanten chomoina don khan mi puiten ring tagak put bengin kan lolum puize donya Alem let hanpui ani hi ANM students ni in Mizoram Nursing Council exam sang isang hi pangan hoya Mizoram pumpuya palina ani Lomang kan tur pathum na hi emi ala thanzwali ni in ANM students ni in Mizoram Fiang Village Council to Tumnar Mombo Rule Kual Kon Pui Bung Klang Sau Do Lem On Wate Ani Loman Kan Mas Betul He Cheral Village Council Ten He Nak Kan Nang Ani He in Zani Somret Baru Meeting Sangka Zali Somret Pali Chena Kwa Ani A Sangawar Di Bloko Ani Let us now to Village Council Sau tu hian in zali somni pakhat mering sangi za somni pakhat an chenga VCP he ar zali thama ani pathumna hian Sentin Fiang Village Council e mering zali somna chena ni an VCP lalchol moya ani Tithumnar Longlai RD block moyo mania Tithumnar Village Council in za somthum pasari ring za somthum pasari chena lalnging loba za thang VCP mombu ani he longklai RD block hoi tho ni a in zani soma par ring sanga zani somthum pare chena an VCP esram moya ani Urubon Village Council longklai RD block ani a in zani somthum pani Meeting Sangka Zani Somthum Le Pare Chena Ni Sangawar Di Blok Atangi Kopathum Thanso Ni A Kon Pui Buklang Ar Di Blok Hoi Tangi Kon Pui in Zani Som Pasari Meeting Sangka Za Somwa Pare Buklang South 1 Buklang Ar Di Blok Buklang South 1 in Zatul Somli Pali Meeting Sangka Zasari Le Pati Munnuam RD Block Munnuam Kwa Bungklang RD Block Ania Meeting Za Somri Pani Meeting Zari Somma Pani in Za Somri Le Pani Ni China Kampung Tongkhan Hemi Drugs Free Village Longklai District Tan Big Dio Le Wapo Seni Kumin Every Som Khan District Drugs sa champion amasa longtu thana amasa rongtu thara kan lompuya amalam hun kan zel turapo badminton player chatta nizel turin du sakna kan thana Longklai district mintimoi tu nizel turin beseina sang tak kan neibok ani runners up hi Isaac Lerwat Fela ani under 13 boys champion le runners up te ani Dituan under 15 girls champion gansen thun sa mga single sa champion hi Mikael Valer Shwai ani Mikael Valer Shwai kan longpui tak zela akal lezel na tura du sakna kan han mol mole runners up hi baby ma som thuzo ani oleh tunahian kumsonga chunglam 50 plus men's double loman semna kan nei chun zamang champion te hi langrem
Remoya le H Samuela te anni Pula Remoya le pu H Samuela te kan long puye kum upalam to ni chunga badminton le shisel na lamte an ngal pon mo hi kan long pui ma tuna hian runners up loman semna kan lui chun zamang London puyale bi larin sanga te anni Chặt Thế mình làm Mà chơi Đập tổ lên này rồi ole tikhan lo man sem kan chun zom ze langa tuna chuan voina parade Nó mà tắt cũng như cà phê. lo man dang kan nei khan mi puiten ring ta kut beng in lom puina kan lo khan ve ze don nia ole tuna chuan kan han em hu nom kan ti boxi voinia te hena lo man kan han halang anam kan tinjen te changin kan chun zamanga pakhat na lo man changin kan sem khai top don ani anam kan tinjen na lo man pakhat na dong tu te hi National Cadet Corps NCC members for school tenure school na pang out of boring he mai kan lom pui tang ani tuna hian lo man pahina kan sem chun zom dona Vẹt to quá. Lomban pahina dong tu te hi Bharat Scouts and Guides Urun Sang English School Ôi. Ôi, được chút thế vậy. Có biết rồi đâu. Don Bosco mình nói. Anh đang nhân đồng. Unarmed contingent at Loman, Pathum na dong tu te chu Bharat Scouts and Guides Don Bosco School Oleh tu nak cuan school contingent lama tengin loman kan sensus jom saya halanga. Tutu mai cuan pakana pe kampung lo pathum na pe kampung be tu ho. Pathum na churu Dombos school contingent na loman pathum na ladui ka bos school tele. Pamilya lo mandong tu Urun Sang English School te anne Lakum Sang ni sumnile paru Independence Day parade contingent school contingent na pakhat na Jehovah Jireh English School te anne Jehovah Jireh English School te anne Portelo Chúng ta lại được một chút đâu chú nào. Cho nên lại phải. oleh tu nak cuan Xe Winia Rimoy Biar Pokemon
mỗi te kamin tum san tu te kampras pen he na lo man nan kan nei pe ne commander ko ngai lo chuak sela Bisa urang no, matingin nila. ani lo man han na an nei so ve le hian chin kam pol pol kan national song le national anthem na chun zom do na mi puite me hun chung hian ti turin kanin ngel do kanin som do ani ka lo man kan sem ba consolation prize ka chu hello pa hian hemi kan hun kan kha zo ve le hian commander ten kan lo lam vek don वन्दे मातरम् सुजला सुफला वनयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमिता ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् स्वतंत्रता दिवस परेड राष्ट्रीय सलूट सलामी Tay về không có là về đâu nhỉ?